Pobral sem eno zanimivo tezo, kako se glasba spreminja glede na geografsko širino. Ne? In sicer bila je primerjava recimo z avstrijsko glasbo, ki vsi vemo, kakšna je, ne? To je harmonika, meh, ne? In tle je teorija, da zakaj se je pa ravno, ne vem, v Avstriji pojavil ta meh, ki ga blazno skozi moramo napihvati, ne. Ja. Teorija pravi, da je zato, ker je geografska ta širina taka, da tle so Alpe in je zelo mraz in so se ljudje mogli ugreti, ne. In so zaradi tega izumili tak inštrument, da se grejo, medtem ko za primerjavo v Afriki bi bilo to zelo nesmiselno, ne. In so se v bistvu tam razvila bolj neka tolkala napete kože napete, ker tam Afričan v bistvu sedi pod drevesom, ker je vroče in tolče in samo tapka po bobnu. In je v bistvu logično, ne? Nikoli se verjetno ne bi spomnil nekega meha, da bi mogli blazno v tisti vročini pumpati pa greti se, ne?